You see, I've spent the last 22 plus years building the name Efia Pokuano through hard work from Ahomachi 4 a.m. Kosi anajo say 11 after Nana Mikufi, driving a low motor and Yajumaketwa. That is why Edina Babe household name, I will bope, Ubien say, a Efia Pokuya, because my year Jumanache, but me patcho, Miss Remwada, Medinakopon Sremo, Nyemia, mean to me that, and could disrespect it. Penia we drew me na level na mpa to the extent say nyame kesi yewa na se tutu abebiu nana no kacha jagwaja sa mesre no me pana chow papa me pa chow stay away from this papa me pa chow me nan egu form stay away kwasie bia bedi nkwa asem bia wo social media yenya panyini bi mani begire na chi abaya no onim se obedi nkwa asem no ababo ntan sa be pa chewa obeka ye dai obedi nkwa asem a obabo ntan be kan sa nkwa asem wei eye dai abusia yesi se wankasa wutiri ho a yeyiwu eyi bone anabusuafo ye beyiwu se wankasa wutiri ho a abusia Ghana hanmu de se wobo edin eye Efia Pokuya abusia enipa baako ana obia enim ye den obia enim ekoto no oni hwan a Vim Lady Efia Pokuya mo amunim se Vim Lady no ye adwuma ewo Adom FM ana ofiri honum eko UTV ebusuafo ehonom ene the last time a chese yehu Efia Pokuya se oye adwuma ewo Ghana hanum ansana otu kwan ayeden akọ United States of America ehonom na sese woyeden opesi na enu na ebusuafo mo amunim se asembi asi amasa edin Efia Pokuya no obia eyeden obia ebodi no ewo Ghana hanum na edin Efia Pokuya nso a abetodwa chese ye bodin Efia Pokuya no enye adepa ana yeden etale ho akoye bonwino ana ebusuafo abetale ho ni nyina ne se eye Onua TV asemu ekosi honum a eye bibi jijiu program so a Monaguti oye host a ebusuafo oni Efia Pokuya yi ebusua omuto womano egu asante hene so ene asantefo so edi womatemu a atemdidi a emu aja ana ebusuafo omoyeden omudidi ye no ebusua enu na Efia Pokuya Vim Lady the original no ebusuafo odi abetu dwa se efri da Efia Pokuya baako no ebusua okoye saa de no ewo Onua TV honum no wo se chese atemdidi a aba ne so no messages a wanyinya no any tracer ekeka ho no ebusua ne yemo hyehye na ankasa wo se no mpese obekasa kra afa ho because akoye se enguase ono ya santini mapam nti esidan pa no yeden obedidi otumfo atem odidi asantefo atem enti wode tu honum ebusua odi disclaimer na yeden aba kire Ghana for say enye the original Efia Pokuya Vim Lady Efia Pokuya no enye ono a na emom weye Efia Pokuya foforo etisemu di atem na monhwe baabi a mode yeden mode ko na enye ono a ebusua emrante hene so edi bibia yeden odi bibia ba emrante hene ka asembi akire ajagraja movement emrante hene ka bibi akire no mumie ko video no. Pacho, good day. This is a disclaimer to everyone that controversial issue now battle between Asantefo a certain lady SFN Efia Pokuya no Pacho Nyemia in the last couple of days no said you go for them thinking that I'm the one no Nyemia I can make a video no but consistently people still are sending me messages. You see, I've spent the last 22 plus years building the name Efia Pokuya no through hard work from Ahomachi 4 a.m. Kosi anajo say 11 after Nana Mikufi, driving a low motor and Yajumaketwa. That is why Edina Babe household name I will bope ubien say a Efia Pokuya because my year Jumanache, but me patcho, Miss Remwada, Medinakopon Sremo, Nyemia, mean to me that and could disrespect it.
penny a wodru me nana level na mpa to the extent say nyame kesi yeru na say tutu abebio. So I am not the one. I cannot be the one. I am in no way related in shape or form to the person. Me ya because me say lady na nkasa o kan sa no. Kasapa lady no. Ono ankasa be pacho. See, I don't want to rub it in, but just to state the fact that I'm not the one. Me ntumi nyame akrada. Ntumi ma menum krada. Che say me fruma no me fruma chetemade. But me nana nyina free asante na for that matter obia oye penny kese bia o Ghana bia must be respected. Se bi ebru se mpreduasa Ghana na ye wo mra ye nananom colonial masters abrofo no bedi ye so mu di jaye ye laws na ewo mu na abrofo no enim se ye nananom ahemfo no wo tumiti omoji ye gold na ye oil enka water we ahemfo kra na enka be skafo kese wo Ghana cause oil a e free Keta basin no e drop so kra che keep 3 point oil no nti emusike bie ni hono me koy nananom ahemfo bia ho ye Minerals Act 1960 no Minerals Act ni say ejapade bie ye agudi ebenya no Ghana asase so no it is vested in the president for the people tigana ohini bie ni hono o manage Ghana natural resources enti say Dubai UAE omo laws a omo ahemfo no governors no kings no mo various governors Sharjah Abu Dhabi Dubai omo na manage omo oil resources enti say Ghana de ni nyina kogu consolidated mo nkran na aban ete akonya so no omo decide Dubai and to abenji president they don't have political leadership nti me sense su due bio cause ade na be how mame me ma me kura fa ho anya BP said dey na ye gbo odin so anya mea me pa moto anya mea ma me onim se me ntumi nkoye saada but just the fact that the name keeps coming up no ono obata na ye mo hwehwe no anya mea it can never be me, it shall never be me. I can be nowhere in shape or form anywhere related to asemo ye derogatory to mpenifo akese sa mesremu ada na sister no so apacho nti adwobre why adwobre pamto nyamia why mesremu a mon distinguish nti bloggers na mesremu bloggers na mo ye ya na mo use picture no ye friend lady no e fi akoka PSC mo fan so na nya identifiable me ye friend me vim lady that's the simplicity. They say me change me din wo social media portal bia so am na ye vim lady keke that's it mesremu do not use my pictures na ntwato so ya no obi baby obi be ka wasem akwakoduro be buru onua so na nyam na me photo da ho mejiden na so online nyina yes internet no never forget so ochina photo da baby a no obi kopuli bibi ba yes asomesi wo a nso nyam ya baby ada please bloggers take my photos off. It is not me, it cannot be me, it shall not be me mpacho just remove my picture Mr. them where they are this day why be mpacho mu de mu yi me pictures in from Mr. Mo ada why mpacho medamasi why medamasi baby abusia ma obi akwaba nana prempe wadaroma ma message we ento eye wadie ni na manento wadie ni na eye osofu panyini ajagureja mesro nana prempe ma message we ene ajagureja nkasa ene ne nkasa se ababa wana nanim se eduamu no onti ne hu free no ho se ne ba no mpo na apachofo na wode abetena FM station so a waye nanim se eduamu no waye nanim se edua ga na ye nanim se edua no onti ne ho enfree ne ho abaya no kwati FM station wo krampo no o she space abaya no ti FM station wo no o she space tuntum dark tuntum ene she no nana Mr. for all due respect that I have for you please masante sem enya damfo sem ne ayi mi hu se ajagraja bo odin enye on se me nya video me mfa me video kra mayo me mfa me video maye ejano mo bia ma medum jano saa ne o ma bise na o man Ghana yetimu a kwase bia kwadi nkwa asem a ne enya panyini bia di nachi na o be pa acho ne eja akora no kwase bia ejimi a na o kwagina panyini bia chi asumasi nie o mabusuani nie mu ofanie mesra masole panyini nie weni na wakwhye nachi ne eja no monyo hey everade nyankopon mi ka machi ami huda nana hwe
me ka me chia me wuda mi do nyankopon nana mi do nyankopon nana mi do nyankopon me udidi mi papa atem kra me pe udi mi maami atem a me pe masante sem nana no kacha jagwaja sa mesre no me pana chaw papa me pa chaw papa me pa chaw stay away from this papa me pa chaw me nan egu form stay away kwasie bia bedi nkwa asem bia wo social media yenya panyini bi mani begina na chi abaya no onim se obedi nkwa asem no ababo ntan asa be pa chewa obeka ye dai obedi nkwa asem a obabo ntan be kan asa nkwa asem we eye dai me ade a michi ni no nkwa asem se na michi wo me life mu no unim se obedi sa nkwa asem we a o ba social media so aba be ye dai obe pa chewo na obedi sa nkwa asem we na of panyini ajagreja akwa jenechi manuma sem ni na asa manuma sem ni na akrasa manuma sem asa adena obia tene social media no ojimi wi a na afi enya panyini enmonyamfo no abedina na chi na asem na ye foolish case obia jimi a na asem na ye foolish case yehu asem ni sibre yenim ni bobre adena motesa Ghana adena motesa de bia mo pese ni pedi yaw adena motesa papa adena wo yesa adimi bone papa adena mo yesa abaye jimi a wo jimi onse ma yedi obi anka ho hio obi anka ho hwe na papa wo di abaye wi akotena FM station so na wo pa achewa ma no wani mfede enti se kwase bia di nkwasem sei ne enye obi ama ne beta na chi hwan na be punish obi hwan na be discipline obi hwan na be kanya nsasama kire obi wo so Evladi Nyankopon ade adimi oh Jesus Christ of Nazareth papa wana wo se wutimu odin chen bibia papa wo se wutimu odin chen bibia nana ade adimi bone chale mami ntwa so papa wo se wutimu odin chen bibia ade na wo yesa ade na wo yesa obi kura ba obi ba platform so ahwe atemdidi a wudi ni pakro obi be jimi kira wa hwe atemdidi a wudi ni pakro obi be jimi kira o life so a hwe atemdidi a ojimi kira ni pakro nan kan pese yewura wan kasa kura usuro nu yewura kasa wa wudi ani die man no oba fun we yo Evladi Nyankopon Nana over to you Nana Prempe over to you Ajagwaja say wasrew over to you why Mokasa asanteman no eye adamfo ana Mokasa asanteman na eye busia ana asanteman no eye me ne umienu dia na kwasia bi free baabi ba no obejimi na no achia no obejimi ayese de ache no over to you guys over to you many abre se kobre ma on se mitimi kasa Nana Pepe wa wasem because se mo anhwa me biema no na honhom ne tisi mi su sa na wanhwa na akwakwa yen kwasem honhom ne basa na wanhwa ebe yen kwasasem meki kan kwasasem nko ana akire obia wanhwa meki kan kwasem e da akire obia meto bomb wanhwa meto bomb na asem na paska me on be bia bonsam ne di ade ne nam Nana Prempe nana on be bia bonsam no de ne o ma ne nam na se kwase bia kwotena baabi no ojimi kira asanteman a kwase bia kwotena baabi no ojimi kira asanteman a na yanya panyini ama panyini akwakohya akora na chi na akora no krampo betena FM station wo no kora no wo the space tuntuma sa sinani kwase a wo mu hwe
omu ade na ni mu ni dwe enti wa hye space tuntum ene ode asiso se gbanyan me mpɛ nkwasasɛm ni nti o me mpɛ nkwasasɛm nti me masantesɛm o be kama masantesɛm a me ni ubenya me mfa won sɛ me maame no me papa no me ni ubenya me masantesɛm minim papa ni maame o masantesɛm minim nua eni adamfo o masantesɛm me mpɛ dabi na na prempe kasa kyerɛ sɔfo panyini kasa kyerɛ sɔfo panyini apacha funa wote omuti FM station so a oye na abaya na nanim se dua no abaya na nanim se dua no mesrawo na na prempe pekwan papa bi so na ne sɔfo panyini kasa pekwan papa bi so ene sɔfo panyini kasa mesrawo wadawro ma media na me nkone sa o dabi I was so na no twia gatam I was so na no twia gatam na no na wo kan sa asem no I was so di twia gatam no onom gata na ehu se yes kwase aba no onom gata na papa Ewurade Nyankopɔn honhom ne basi ahwa makaseti ajakura na asamasa mate mo de bia mo pese obi ya ade na ade ne buru nipa ne so no obi na no ka asem bi na kacha ajakura se asantesem ye mfa nya ayo enamfosem ye mfa nya asole basem kacha osofo panyini se asantesem no ye mfa nya asole basem masofu panyini nte se asantesem no ye mfa nya asole basem ayeko ayeno ayesan yesrew kacha sofu panyini se ya asantesem ye mfa nya namfofo ya asantesem enye asole basem ye de ya asole basem a enkasamlinka asantesem ke nu pempenso sei ye de ya asole basem a enke nu pempenso sei etimesrew wadaroma ene osofo panyini nkasa se abaya na wabetena FM station so a wadi na chie abekasa na asole ba no e wosenka gata ena eso nkoko gina no no ma abaya ndi nanum ebutu gata nim na ode na no twitwiri gata nim ne yehu se wo nom gata ni nsuo no ansa na wapaachew oba na nim fu se be ma na nim se edua na nim se dua na nim se mitum kwasia baasa no kwasia osole ya wo frifie ba na wo betena oma ayi hwan mo na guchi dada no kwasia foma ema mo de menya mo time abusia hanam dimbesie munjimi saa anchira asantefo munjimi tira asantefo wia mu wia na maba bejimi se mu wia na maba bejimi kwasiafo mu wia na maba bejimi na prempe ene osofo panyini kasa enu anu no masantesem de ene eye order bi dai asantesem eye order bi dai se wan pass papa bi anka nche osofo panyini ama sofo panyini so ama na mpa acho ni ya enye FM station so no be pa acho papa ajagureja wadawro ma emefo oba fun we emepe fans bia emefo oba fun we achi emeje ni monyam bia sa ajagureja na di na chi na we ya oba be yi ajagureja we ya oba be ya be di sa kwase aba we achi no anhwa obaje block che papa me se obaje block me se benam su se me ne na prepeja betom mi do Nyankopɔn me kama cha mi huda me se papa wode sa de we e ma sa oba jimifo we e be di nkwa asem kire e wo social media so kotena television so na wodi oba fun we achi e betena FM station so se wa sole ba no na apacho kankan we a akwa we sofu we papa jai papa cool down papa jai kra na sa apacho kankan we obi anu obesom wa obusia ene efia pokia vim lady one emrantie hene ana busuafo mote wo monka no ensem a ye de bre wi eden ana wo kafa ho comment section wonum na kire wo adwen efa sansem wi ho hanom eye skeleton man TV me see a tough for moi ye de bebre wo nti se we your first time mo ene bomodin subscribe me notification so click all no send a video bia ye di betumu no won son sabe kan wanye bia sha me dasi bebre